Pamirsa sejeroning pemargi tatanan kehidupan Bali era baru, sane sampun kemedalang Pemprov Bali ke jantenang sida nyokong pemulihan ekonomi Bali. Kaptiang ring bulan Agustus September sane jagirau, pengelimbakan ekonomi sida saya nincap antuk triwulan ke pertama miwah kekali. Pausang oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho. Manut dane risa jeroning pemargin tatanan Bali era baru sane sampun ngeranjing ring triwulan ketiga war sekali kali dase hasilnya nih durung sida kauningin. Ya diastun asa punika keaptiang panglimbakan ekonomi ring bulan Agustus miwah September kekan tenang ninten terkontraksi nanging sampun sayan limbak. Ngeranjing ring triwulan 4 warsane mangkin panglimbakan ekonomi sampun sida saya nincap. Dani narkayang yening vaksin miwah obat virus corona sida kepanggih ring panguntat warse menados ring pengawit warse kalitalis likur panglimak ekonomi Bali kejantenang sida sayan becik. Melarapan kabungkahnya new normal daweg tanggal 15 Juli nelintang antuk parikrama ASN raris kabungkah antuk official ring tanggal sieu ngantos 14 Juli Majeng makudang widang sani kuatesin rumah masuk baga pariwisata majeng krama lokal Bali sani kejantenang sida nangyang tur nincapang aktivitas ekonomi ring Bali. Sektor sane dahat keandelang ring tatanan era baru Trisno Nureksain rauh saking pengabdin konsumsi rumah tangga sane kekantenang sayan mecikang. Anut seselah ring lapangan usaha bidang pertanian perdagangan sida sayan limbak. Mawinan hasil pertanian sida katumbas oleh samian angge. Tias punika sektor perdagangan taler mangde ngamul yang sokongan, utamanya nih perdagangan pantaraning Kabupaten Ring Bali. Ring baga konstruksi taler mangde nguratiang protokol kesehatan. Sajroning usaha nincapang panglimak ekonomi Bali, Presiden kemargiang antuk ngualiang aktivitas lokal. Pulau Bali sampun sayage nampenin pengrau wisatawan Nusantara sesampun tanggal 3 Juli war sekali kali dase. Pamekas ring sektor pariwisata melarapan implementasi protokol safety health miwah cleanliness, rumasuk transaksi digital nganggen QR code Indonesian Standard Kris. Transaksi nganggen digital puniki jantan aman tur pinih dangan tur nambakin panglala virus corona. Swardika bisnis Bali nguningai